Bibe byiza nanone nibyo mbifurije nizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugubwa neza mwese mukunda kandi mukarakurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho. Ndagira ngo munyemerere uyu munsi tuganire ku nkuru zikomeye cyane. Mfite ingingo nifuza yuko yaba uyu munsi twaganiraho bigendanye n'ibiri kubera muri Uvira ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyitwa umuriro, kwenyegezwa k'umuriro bikomeje gutegurwa. Ibi kandi biragendana n'umubare munini w'abasirikare bari muri uyu mujyi muto wa Uvira. No mujyi wa kabiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu mijyi twavuga ngo minini ni nyuma ya Bukavu. So harimo abacancuro, harimo abasirikare ba FARDC, harimo abazarendo, harimo FDLR, harimo abarundi ndetse n'abandi bivugwa yuko barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere muri iki kiganiro ingingo nyamukuru tuganire kuri situation iri mu mujyi wa Uvira kugeza uyu munsi wa none. Impande zombi zikomeje gutegura urugamba. Mu minsi yashize inkuru zagiye hanze zivuga ko M23 nayo yoherejeyo undi mubare munini w'abasirikare. Uyu munsi wa none turi ku itariki 9. Byitwaye gute muri iki gice cya Uvira? Ndagira ngo munyemere tuganire. Gusa mbere uko twinjira mu ngingo nyamukuru, munyemere tubanze tunyuze amaso mu byanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye mbere yuko tuza ku byagiye bivugwa cyangwa se ku ngingo nyamukuru yacu y'uyu munsi tugomba kuganiraho. Ariko by the way nabonye na Constantin Mutambo uyu munsi nibwo yitabye urukiko ku mugaragaro. Constantin Mutambo so agomba kuburana ku byaha aregwa kuko nibwo yitabye bwa mbere. So munyemerere rero tubanze duhere mu byagiye byandikwa mu bitangazamakuru mbere ko twinjira mu ngingo y'umunsi ya none. Duhere mu gihugu cya Uganda. Baratubwira ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage Mathias Shelu muri kira gihugu cya Uganda, na ambasaderi w'Ubudage muri Uganda. So ni icyemezo rero Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje none ku wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025. Yavuze ko Muzehe yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage muri Uganda, ati Uganda ikwiye ibyiza. Ubutumwa rero bwa Muhoozi bwagiye hanze bukurikira ubundi yari yanditse avuga ko imyigaragambyo yonyine yashyigikira ari iyo kwamagana ambasaderi w'Ubudage. Atero narekuye amagambo menshi y'ibitutsi kuri ambasaderi w'Ubudage mu byumweru bike bishize. Nta na kimwe nsabira imbabazi, ntabwo nanyuzwe n'indeshyo y'ibizuru bye y'indeshyo n'ibizuru bye, niko yavuze. Ambasaderi w'Ubudage rero muri Uganda Mathias amaze igihe atarebana neza n'abayobozi b'iki gihugu kuko ashinjwa gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Colonel Chris Mugenzi ku itariki ya 23 Gicurasi 2025 yatangaje ko mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2026 hari kuvuka imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'abahurira w'ahantu hahurira abantu benshi ndetse no kwangiza ibikorwa remezo. Colonel Chris Mugenzi yasobanuye ko bamwe mu bafatiwe muri ibi bikorwa harimo abo mu ishyaka NUP riyoborwa n'umunyapolitiki Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine. Ati bamwe barigewe inkiko bafungiwe muri kasho mu gihe bategereje kuba baburanishwa. Uyu musirikare kandi yasobanuye ko ubwo yakurikiranaga abatera inkunga iyi mitwe irwanya ubutegetsi bw'ishyaka NRM riri ku butegetsi, byagaragaye ko harimo na zimwe muri ambasade z'ibihugu bigize ubumwe bw'i Burayi European Union ziri Kampala. Atunga urutoki ambasaderi Mathias w'igihugu cya Uganda w'Ubudage muri Uganda. Ku cyumweru cya tariki ya 25 Gicurasi 2025 y'imyitwarire ya ambasaderi Mathias yatumye igisirikare cya Uganda UPDF kitangaza yuko cyahagaritse imikoranire yose cyari gifitanye n'Ubudage. So ngira ngo iyo ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane aho bigaragara ko byanga bikunda ibintu bishobora
bitari bube byiza hagati ya Uganda ndetse n'uyu mwambasaderi w'Ubudage mu gihugu cya Uganda. Reka dukomereze ku baturage 25 batubwira ko bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bakatiwe igifungo cy'umwaka umwe mu gihugu cya Tanzania nyuma yo kwanga kwishyura ihazabu y'ibihumbi 250 by'amashiringi ya Tanzania baciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kisitu muri Tanzania kubera ko nta byangombwa bari bafite bibemerera kuba muri kiriya gihugu cya Tanzania. Nkuko rero byemezwa n'ikinyamakuru The Citizen cyandikirwa muri Tanzania ku itariki ya 4 Kamena 2025 nibwo aba baturage 25 bakomoka i Burundi baciwe aya mafaranga nk'amande yo kuba baba mu gihugu cy'abandi batagira ibyangombwa bibemerera kuhaba ariko ngo baza kuba bayabura. Nyuma yo kubayabura niko gutabwa muri yombi. Uwitwa Aroni Rayumuya uyoboye urukiko rw'ibanze rwa Kisitu, sinzi nimba izina ndisomye neza, muri Tanzania, avuga yuko abo Barundi bashinjwa kuba muri Tanzania nta byangombwa bafite kandi iki kikaba ari cyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu cya Tanzania. Ku itariki ya 4 Kamena 2025 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kisitu rwabakatiye igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe cyangwa se bakishyura ihazabu y'ibihumbi 250 by'amashiringi ya Tanzania kuko bafashwe nta byangombwa bafite bibemerera kuba muri kiriya gihugu cya Tanzania. Nkuko byemezwa n'iki kinyamakuru The Citizen cyo muri Tanzania, aba Barundi ngo ntibashoboye kubona ayo mafaranga baciwe n'urukiko rwa Tanzania maze bituma bahanishwa igifungo cy'umwaka umwe bari muri gereza. Amwe mu mazina yabo iki kinyamakuru cya The Citizen cyabashije kuba cyamenya harimo witwa ngo Manirambona Atanaze, Igirinya Elvis, hakaza Ndiho Kubwayo Jean Marie, hakaza Maniriyo Ezekiel, hakaza Ndereyimana, hakaza Elvis ndetse n'abandi 20 bari kumwe. Nkuko rero byemezwa na Elon, perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Kisitu, aba baturage uko ari 25 ngo nta kindi cyabashinjwa uretse kuba bari muri Tanzania nta byangombwa bafite bibemerera kuba bahaba. Iyi ni inkuru yanditse. Iyi nkuru ngira ngo amwe mu makuru yakomeje kugenda avugwa ayishamikiyeho avuga ko kubera gufungwa kwa bano baturage b'Abarundi ngo bishobora kuba byarajemo buriganya ndetse bishobora gutuma umwuka utifata neza cyangwa hazamo agatutsi mu mubano wa Tanzania no Burundi. Ibyo nibyo gutegereza, biracyari bivugwa, ariko ntago natinya kuvuga ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane biramutse koko bikomye mu nkokora umubano w'u Burundi ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania. Ngira ngo Burundi nabwiye ngo bukora ku bihugu bitatu uyu munsi umupaka w'u Rwanda n'u Burundi urafunze, uwa Kongo n'u Burundi amahirwe menshi nuko nawo ushobora gufungwa mu gihe cyari cyo cyose 23 yawufata. So ubwo rero turaguye dutegereze turebe ko biraza kugenda byitwara, ariko ubwo bashaka ukuntu babicoca bitaraba ibibazo bikomeye cyane. Reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tunitegura kujya ku ngingo yacu yo munsi. Baratubwira ko Colonel Innocent Kayina yatanze umucyo ku makuru yavugaga ko yaba afungiye mu gihugu cya Uganda. Colonel Innocent Kayina rero yashinze ihuriro Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNRC, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo ziri huriro rizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo, ubwo ni FNRC. Yanyomoje amakuru avuga ko amaze iminsi afungiye muri Uganda nyuma yuko aburiwe irengero. Byavugwaga ko mbere yo gufungwa yabanje guhamagazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ni General Muhoozi Kainerugaba. Ibyo gufungwa kwa Colonel Innocent Kayina kandi byahuzwaga n'uruzinduko General Muhoozi Kainerugaba mu kwezi gushize yagiriye i Kinshasa, rugasiga abonanye n'abarimo umugaba mukuru w'ingabo za RDC, ubwo ni Lieutenant General Julius Mwirambe niko bamwita, ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ni Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruzinduko kandi rwasize Kinshasa Kampala basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare, nubwo bari basanzwe bafatanye, ubwo birumvikana ko hari additional zagezizamo. Colonel Innocent Kayina mu kiganiro cyihariye yahaye Bwiza dukesha inkuru yavuze ko atigeze afungwa, ko ahubwo yagiye mu butumwa bw'akazi. Ati nagiye safari ndagira ngo ngabanye urujijo rw'abantu. Hari ubwo umuntu agenda atabwiye abantu kuko abona atari ngombwa, ngira ngo rero navuye hariya nta kibazo nigeze ngira rwose.
ndi hano ndababwiza ukuri ko ntacyo nabaye, gusa naragiye mu kazi telefone ivaho, nari ndi mu kazi, nari ndi safari. Colonel Innocent Kayina rero yashimangiye ko we n'ingabo ayoboye bagikomeje umugambi wo kubohora abanyekongo, by'umwihariko abo mu ntara ya Ituri, bijyanye no kuba leta ya Kinshasa igifite umugambi wo kubagirira nabi. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka nibwo Colonel Kayina yashinze CNRC mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo irangwa no kuba itarajwe ishinga n'imibereho y'abanyekongo baterwa n'imibereho mibi y'abanyekongo, baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Nuko byanditse mu byo ashinja ubutegetsi bwa Tshisekedi, harimo ruswa, ikene wabo, kugura abashaka kwiyegereza, guta muri yombi abatavuga rumwe nabo kandi binyuranyije n'amategeko, kunyereza umutungo w'igihugu, imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'ibindi. Nuko nguko bo bakomeza kugenda babitangaza. Mbere ko twerekeza ku ngingo y'umunsi, munyemerere muri izi nkuru zanditswe mu bitangazamakuru tuzisoreze kuri Constantin Mutamba. Uyu yahoze ari minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, none bwo yitabye urukiko kuri wa gatatu tariki ya 9 Nyakanga mu ruhame n'urukiko rw'iremezo, aho agomba gusubiza ibirego yarezwe n'umushinjacyaha Firmin Mvonde, n'umushinjacyaha mukuru, ibirego kandi bijyanye no kunyereza umutungo wa leta. Ariko Constantin Mutamba twibuke neza ni n'ibirego ahakana. Ubushinjacyaha rero bukuru umushinja kunyereza agera kuri miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani, mu gihe kandi ayo mafaranga yarasanzwe agenewe ikigega kidasanzwe cy'indishyi ku bahohotewe mu ntambara y'iminsi 6 hagati ya Uganda n'u Rwanda. Ku itariki ya 9 Kamena nibwo umushinjacyaha mukuru Firmin Mvonde yashyikirije inteko nshinga amategeko ya Kongo icyifuzo cyo guhabwa uburenganzira bwo gukurikirana Constantin Mutamba. Icyasabwaga kwari kugira ngo urubanza rwe rutangire nyuma y'iperereza ryabanjirije uru rubanza. Ku itariki ya 15 Kamena inteko nshinga amategeko ndetse n'umutwe w'abadepite yatanze uru ruhushya wahoze ari minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba, batanga urushya ko agomba n'ubundi gutangira gukurikiranwa, ndetse mbere yaho gato murabyibuka ko yabanje guhatwa ibibazo inshuro zigera kuri 2 n'ubushinjacyaha. Batubwira ko ku nshuro ya kabiri, ku nshuro ya gatatu yahagarariwe n'abamwunganira. Nuko inshuro 2 bwo yaritabye ariwe, ku nshuro ya gatatu ahagarirwa n'abamwunganira mu mategeko n'ubundi muri rusange nkuko bikomeza kugenda bigarukwa. So anyway, ngira ngo nyuma yaje kwamagana aho ubushinjacyaha bwose avuga yuko bubogamye kandi burangwa n'inzangano. Icyakora umushinjacyaha yaramwikomye amusaba gukomeza gutuza mu gihe gisigaye. Nyuma ibirego Constantin Mutamba yeguye ku mirimo ye ku itariki ya 17 Kamena mu ibaruwa yandikiye minisitiri w'intebe Judith Suminwa, nkuko iyi nkuru Radio Okapi yanditse, yabyutse yandika. Ndetse muri ibaruwa yishimira amavugurura y'ubutwari ndetse yatangije muri Minisiteri y'Ubutabera. Uru rubanza rurakurikiranirwa hafi imbere mu gihugu no hanze yacyo, ndetse nta gushidikanya ngo ntiruragaragaza imicungire y'imari ya minisiteri gusa, ahubwo ruranareba ubunyangamugayo bw'umunyapolitike ukomeye muri guverinoma wamenyekanye cyane mu bitero byibasiye abacamanza bituma umubano wabo wangirika. None abo bacamanza yari yarabajujubije ngo nibo bamwakira uyu munsi, abo yari yarajujubije ngo nibo bamwakira uyu munsi. So birumvikana ko rero urubanza rukomeye cyane. Anyway, ngira ngo ni nibyo byanditswe mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka munyemerere twerekeze ku ngingo yacu y'umunsi. Nabwiye ko twerekeza mu bice bya Uvira tukaganira ku nkuru zihari zikomeje kugenda mu by'ukuri zigarukwaho, ariko kandi zinibazwa na benshi. Bamwe baravuga bati ibi bintu biraza gusiga iki, biraza kugenda bite ko tubona Uvira mu by'ukuri uko iminsi ikomeza kugenda yicuma ari nako ibintu bikomeza kugenda bikara cyane, biraza kugenda bite? Bo turi ku mirongo y'imbere ku rugamba, ni muri Uvira, aho ngaho ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru uyu munsi yaramutse avugwa deja kugezana na maginga ya nanone aracyakomeje kugenda avugwa. Abibuka ku munsi w'ejo twaganiriye kuri situation
iri Uvira uko imeze ndetse no ibintu byitwaye, ndababwira nti inkuru zagiye zijya hanze zicicikana zivuga ko muri Uvira harimo abasirikare bakabakaba 60,000. Izo ni inkuru zatangajwe. Muri abo basirikare 60,000 bagiye baturuka imihanda yose. Hari abaturutse mu bihugu bitandukanye, abo bacanciro ba Blackwater, no kwanga rya tsinda ubundi abaririmo bose bamenyekanye nka Blackwater, ariko ntago ari uyu munsi bakitwa. Harimo abo bemvise baturutse muri Colombia, abo nabo n'aba mercenaires, uyu munsi n'aba mercenaires nabo bari muri Uvira. Harimo abarundi batubwira ko ingabo z'u Burundi zirira muri ya mujyi ziri gukabakaba hafi 17,000 18 hafi ngo hagati mu 17 na 18 ni ingabo z'abarundi bari mu bice bya Uvira. Nkaho bidahagije hariyongeraho abasirikare bo muri FDLR nabo uyu munsi bashobora kuba batari munsi y'6,000 bari muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo. Hakiyongeraho abandi basirikare ba FARDC tutazo umubare wabo, hakiyongeraho n'abandi bazareno nabo bashobora kuba bari mu bihumbi nka 20 na bose hamwe. Rero imibare iravuga ko bashobora kuba barenga 60,000 bateraniye muri Uvira, aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Intego nta yindi ni ukuvuga aba bose bafite papasi yo kuba bakigarurira umujyi wa Bukavu ndetse bagakomereza no muri Kivu y'Amajyaruguru bakaba bakigarurira na Uvira. Aho ni ku ruhande rw'abasirikare. Icyitwa amatank, icyitwa indege z'intambara, ibi byose byarateguwe. Biravuga ko operation bakomeje kuyitegura neza mu rwego rwo gushaka uko bakigarurira cyase bagaba ibitero simusiga kuri 23 n'ubundi muri rusange. Ngira ngo ibitero bya mbere bivuga ko ahubwo byatangiye no kugenda bigana imurenge kuri Twirwaneho. Umutwe Twirwaneho ugamije kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ku munsi w'ejo nibwo batanze impuruza ku bitero simusiga ingabo za leta cyangwa ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gutegura kugaba ku baturage bari muri biriya bice byabo. Uyu mutwe rero mu itangazo wasohoye washinje iri huriro rigizwe na FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi, aba mercenaires ko bagose ibice bituwe n'abaturage bo muri Minembwe ndetse bakanaharunda ibikoresho by'intambara nyuma yo gushinga ibirindiro mu bice by'ingenzi. Usibye kugota abaturage, Twirwaneho inashinja ingabo za leta guhohotera no kwirukana abanyamurenge mu bice bitandukanye byo muri Minembwe mu gihe bo biteguye ngo kuba bari no kwitegura kuba babagabaho ibitero. Twirwaneho ivuga ko usibye kuba ingabo za leta ya Kongo ziri mu bice bikikije Minembwe, banafite amakuru yizewe yuko indege z'intambara za Sukhoi ndetse na drone z'intambara ziri gutegurirwa Ikisangani ni Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi kuri kiriya kibuga cy'indege. Niho ziri kuko ngira ngo byo Bujumbura hari n'igitero cyaturutseho kigabwa muri Kongo harazamikenye cya drone. So nukuvuga ngo already Burundi n'intambara yo bayirimo nk'amazi n'ifu. Isi bizaba byarira ibisusa, ese bizagenda gute? Ibyo byose turagomye tubitegereze turebe ko bikomeza kugenda byitwara muri Rusizi. Urabona ko abanyamurenge baratabaza bavuga bati Sukhoi na drone birimo birategurirwa i Bujumbura n'Ikisangani kandi ibyo byose byiteguye kurasa muri ibi bice. Uyu mutwe kandi uvuga ko ziriya ndege z'intambara na drone bigamije kurasa ibirindiro byawo mu midugudu ituwe cyane n'abasivile hitwaje kurwanya imitwe yitwaje intwaro. General Pacifique Masunzu ngo niwe muhuza bikorwa ni coordinateur w'ibitero byose biri gutegura afatanyije n'abayobozi b'igisirikare cy'u Burundi, aho impande zombi zifite gahunda yo kwifashisha Minembwe nk'ibirindiro bikuru mu rwego rwo kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Ku bwa Twirwaneho rero ibi bitero ngo biri mu nzira zo kugabwa muri Minembwe, ntibiri mu rwego rwo kugota no gutera cyangwa se gusenya no kwirukana abanyamurenge mu midugudu y'abasekuruza babo, ngo ahubwo bigaragaza ko hari ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwateguwe kandi mu buryo bw'indengakamere. Abanyamurenge rero bakaba baraburiwe. So ngira ngo nuko bimeze. Ntekereza yuko abaturage muri bice byo banatangiye kuba bahunga kuko deja ugisoma ibaruwa yashyizwe ahagaragara na Twirwaneho biragaragara ko byanga bikunda Kinshasa, kuko n'abana baba bakoze ubutasi baba bizi ibyo bavuga. Biragaragara ko Kinshasa byanga bikunda nta kindi je gukora uretse kuba yabarimbura. Ibitero biri kutegurirwa muri Uvira ntago bigamije kujya gutera imurenge gusa, ahubwo bigamije no kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ubwo no kuzamuka bagaca hitwa Gatogota bakayivana mko kuri mu biganza bya 23 ni nagace kari strategique kuri Uvira. Ubwo nako
nibagafata birumvikana ko bazaba bari kugenda batera intambwe bavanemo ahitwa za Rugezi niko batubwira, aho naho bakomeze bazamuka mpaka bageze hehe za Kamanyora, bazamuke bagere Uvira. So igihari ni kiro kugeza uyu munsi wa none, amakuru twamenye baba mercenary bari kuza ku bwinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi muri bo barimo barakora ku birebana n'ibi bitero by'indege. No kuvuga ngo ubwo za coordinates zose barimo barazikusanya ngo bare ubushize muribuka ko twababwiye duti hari maneko yafashwe y'u Burundi ngo yaragiye kuneka ngo irebe ko yabona nimero z'uwitwa Sematama, ni General de Brigade uyobora twirwaneho wasimbuye makanika. Ngira ngo nta kindi babashakira zira nimero, nibyo ngibyo no gufata izo coordinates zose ku babyumva barabizi, hanyuma izo ni nazo drone igenderaho igiye kurasa ahantu bikarangira umurashe. Nukurikirana neza urasanga ni nako uwitwa makanika yarashwe agapfana n'abarinzi be. So ngira ngo rero byose nuko byakomeje kugenda byitwara, ariko deja kugeza amaginga ya biragaragara yuko ibintu muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago byoroshye. Ukibaza uti ubu Burundi bugaragara muri intambara cyane, bigaragara ko bononeho bari deep bemeye no gutanga ikibuga cy'indege kugira ngo gikoreshwe muri ibyo bikorwa, donc byo kuba habaho uko kugaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hifashishijwe indege zabo ndetse n'izindi. So reka twinjiremo mu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare bwa mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gihe muranabyibuka ko nibwo ubutumwa bwa EAC bw'izi ngabo za EAC bwari burangiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyabayeho ni kirero, nyuma yuko ubutumwa burangiye bw'izi ngabo za East African Community kubw'amasezerano y'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeje ko ingabo z'u Burundi zigomba kuhasigara kuhagoma, kuko iza EAC already zo zari zaranze kurwanya mama 23. Ubwo kubw'amasezerano y'uko byombi bemeranya ko ingabo z'u Burundi zigomba kuhagoma, ahubwo bakohereza n'abandi bagafatanya n'ingabo z'igihugu mu bikorwa byo guhashya umwanzi wari uhanganye n'ingabo za leta icyo gihe FARDC, ubwo yari mama 23 birumvikana. Hanyuma rero hari abasirikare bagiye banga kurwana bo mu ngabo z'u Burundi, ibyatumye uwakatiwe imyaka mike yakatiwe imyaka 30 abanze kurwana bakitahira, bakavuga ati ntago turwanira ikintu tutazi. Aya n'amasezerano yabaye hagati ya Kisekedi na Evariste Ndayishimiye. Aba basirikare banze kurwana, imibare itubwira ko bari hagati ya 273 ndetse na 280. Urumva ko n'abasirikare benshi. Aba bo bari muri Kivu y'Amajyaruguru babonye bigenze uko bari no kwicwa ku bwinshi, kuko hari ibice bagiye birukankanwamo bagakizwa n'amaguru, ubundi bari bahawe kurinda bice birimo Shasha, Bweramana na Minova, niba nibuka neza. Ibyo nibyo bice bahawe kurinda. Amakuru avuga yuko mu gihe bari barahitwa Bweramana bakaza kuraswaho ikibatsi cy'umuriro bakirukanka, harimo 270 hagati ya 270. Iyo mibare mbabwiye bahisemo kuvuga ati reka twivitrowinge twisubirire i Burundi, kuko biragaragara ko byanga bikunda iyi ntambara nta mahoro yirimo, turi kuraswa, ntituzi icyo turwanira, turi kurwana mu nyungu zandi. Ibi bigakubitana nuko ubundi abasirikare ingabo za EAC zikimara gutaha bahise bemererwa umushahara w'ibihumbi 5 kuri buri musirikare wese w'u Burundi uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisi uko byagenze ntabwo byigeze byubahirizwa, kuko ngo byaje kurangira bari guhabwa amadolari 100 mu gihe bari bemerewe amadolari 5,000. Hanyuma n'uduhimbaza musiki bari bemerewe biza gutuma donc bataduhabwa. Ni nabyo byatumye uyu munsi wa none kubona ngo maiti y'umusirikare wo mu Burundi ijya hehe, ese bayijyana i Burundi kajya gushyingurwa mu cyubahiro, ese wafashwe mpiri kubera iki batamwemera. So ibyo byose rero bikomeza kugenda bihurirana, abo baritahira, abatashye bajyanwe mu nkiko bashinzwe ibyaha birimo kugambanira igihugu, abo ntago bigeze bataha, bahise bakaterwa brite imyaka 30 kugeza uyu munsi wa none. Ubwo ibyabo ubwo hari n'abazavamo barapfuye, kuko deje imyaka 30 abasirikare b'abarundi abenshi usanga banakuze banashaje. Nk'ufite imyaka 40 se
urumva azava muri gereza afite imyaka ingahe? Yaba ari 70. Abo ni inzirakarengane zo mu gisirikare cy'u Burundi. So kugeza uyu munsi wa none rero, kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, nibyo nababwiraga, Abarundi barwana, ukamanuka muri Sud Kivu batsindwa, bakamburwa. Ubwo Minova barayambuye, bakizwa n'amaguru, bajya Igoma, barakubitirwa, bariruka, bajya muri Kivu y'Amajyepfo, za Katana baramanurwa, barakubitwa. Ikavumu nibwo twongeye kubabona bari mu ikamyo birukanka cyane, ngira ngo video hano rwose twariberetse bihagije. Baramanuka berekeza Bukavu. Bukavu naho tuza kubabona bagize gute, bamanitse amaboko. Turacyari kuganira ku Barundi. Icyabaye ni iki rero, Abarundi nyuma yuko birukanwe na Bukavu bakomereje mu bice bita za Kamanyora, naho ntibyabahira kuko bari kumwe n'Abazarendo, barayamburwa, bakizwa n'amaguru, barirukanka, bamanuka hitwa Warungu, bajya hitwa za Rugezi, barahakubitirwa, bajya hitwa za Katogota, yego, naho biranga, barahakubitirwa. Mama 23 ifungiraho, ntimugire ngo yigeze harenga, yafungiyeho. Aho yagiye wenda igira imbere ni mu rwego rwo guproteja iyo Katogota, kuko Katogota abakazi neza kagace gafite imisozi iri strategique kuri Uvira, kugeza aho uyu munsi wa none abakurikirana hafi ibera hari cyase manazi bira bice barabizi yuko uyu munsi bashobora gusheringa ibibombe bikagenda bikagira muri Uvira centre neza, bishobora kwagera. So muri urwo rwego rero, Abarundi ni bamwe mu bahisemo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwose bushoboka, mu nzira zose zishoboka. Ati turanabatiza ikibuga cy'indege iki cya Bujumbura, barakibatiza, bagihagurukirizaho amadrone. So bivuze ngo iki kibuga cy'indege cya Bujumbura byanga bikunda Uvira iramutse ikuwemo ikabatombe, ntago cyaba kikiri ikibuga nyabagendwa, kuko byaba bishoboka yuko byanga bikunda uwo bahanganye uyu munsi yashaka kukirasaho yakirasaho. Nuko byose rero bikomeje kugenda byitwara. So tukibaza duti iherezo ku Barundi bari muri Sud Kivu riraza kuba irihe, ko bigaragara ko badashaka kurekura, ko bigaragara ko intambara mu by'ukuri bayigize iyabo. Ubwo ibi byose turagumya tubitegereze mu gihe tutarabona igisubizo. Ariko igihari narabibukije ku munsi w'ejo, ndababwira nti muribuka ukuntu umujyi wa Sake wafashwe? Ese muribuka uko Goma yafashwe? Mu byitege Uvira niramuka ifashwe, cyangwa se windi ishobora no kudafatwa na Mama 23 bakayitimbura, bakayizamura na Bukavu bakayambura. Ariko Uvira niramuka ifashwe, mwitegure ko n'umujyi bita Karemi na uraza kwita ufatwa. Karemi nifatwa biraza kuba bisobanuye ko noneho n'ikisangane kugerayo byoroshye, za Lubumbashi byoroshye, even na Kinshasa byoroshye, kuko Karemi narababwiye ku munsi w'ejo nti abacancuro, aba mercenaires b'Abanyakolombia ndetse nabo baturutse muri Amerika bavanwe ikisangane ndetse nahitwa ikintu, kuko aho hari ibibuga by'indege bibiri navuga ngo nibyo bisigaye bikomeye wenda nyuma ya Goma. Kisangane hari ikibuga cy'indege gikomeye kandi kiri hafi, kuko Lubumbashi ni kure. Hanyuma na Kindu naho kirahari. Bahavanwe bazanwa ahitwa Karemi. Kuzanwa Karemi bivuze ko nyine niyo nzira ya hafi yagombaga kubafasha, bakafata y'ubwato bakamanuka berekeza hehe? Uvira. Tekereza uko byagenda mu gihe iyi Karemi yaba yavanwemo ndetse na Uvira yavanwemo. Urumva ko Bujumbura byanga bikunda niyo yasigara ifite ikibazo kandi gikomeye cyane. Ibi birashimangirwa n'iki? Nuko partnership hagati ya FDNB na FARDC girangishimangirwa nuko abagaba bakuru b'ibihugu byombi, b'ingabo z'ibihugu byombi bahuriye muri Uvira baraganira, yaba baraganira ku birebana n'ibi bitero. So Uvira rero harimo harategurirwa ibyo bitero, ahubwo turasigara twibaza duti ibi bitero biraza kugenda biti? Ese biraza kuba successful? Ese biraza gutuma aya masezerano agaragara nk'akubise igihwereye? Munyemerere byose rero ubwo tugumye tubitegereze, turebe uko inkuru ziraza kugenda zitwara. Ariko mu by'ukuri biragaragara ko ibintu bitoroshye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragaragara ko byanga bikunda hashobora kubaho ikibatsi cy'umuriro kandi gikomeye cyane. Ntabwo twakirengagiza ko ikibira mu gihugu cy'u Burundi, nazo mbibabwira ku munsi w'ejo, hari gukorerwamo imyitozo. Ni imyitozo ihuriweho ya FDNB, FDLR ndetse na Zambonerakure. Biragaragara ko rero ibintu bitoroshye. Gusa
ubu turi hano turimo tuvugana ndimo mbabwira aya makuru, hari inkuru nasitayeho yo muri zino ngabo za Red Tabara. Iyi nkuru ntimugire ngo ndacyayifite, ndaza kuyibahereza uko byagenda kose. Iyi nkuru ndaza kuyibahereza mu masaha make muri Red Tabara. Barimo baratunda ibyo bikoresho. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyabaye cy'imirwano, cyabaye icyo guteguriraho no guhagurukiriza izo drone. Ariko nimugire ngo Red Tabara iricaye, ibyayo turaza kubigarukaho mu masaha ari imbere. Reka rero ubwo munyemerere mu kanya gato cyane mu masaha ari imbere tuze gukomoza ku yandi makuru ari buze kugenda atugeraho. Hagati aho ubwo gahunda zacu zo zirakomeje, ntimuze gucikwa cyangwa se ngo mujye kure, kuko deja tubafitiye byinshi turi bukomeze kugenda tubagezaho n'ubundi muri rusange mu kanya gato mu masaha ari imbere. Sawa, mwakoze cyane. Ubwo gahunda zacu zo zirakomeje.